Maisha may habuka, Roma may habuka, Isang may habuka. Presiden Rangba jang parti jangi nangkai Dr. Ricky Edison ilala berhapoi dan dalang batni hari meeting nangkai bak golden nongong ibadai juai nak kisah pedang siu one sen seka parti nang juai sama ki Rangba jang kadang katain barok ki balai dan rangkat hari kasi nangai kejingwan kejong pi hangne kadang kejing temu ba pi penut ya kaspa kapau baik kali ke baisha kunta terter apa piwan sekali pen kenso ya kita ke baro handrai piwan na gabanta banyo so ya kimat ki baka parti kapha yau candidate to MP sa parliament ha ka khat handai trek kare ka sni ka bangin jit te ngilyo jing sai khamha na kiniki now candidate jongi bat nai ba aldan ibdei presiden jak party dengan ai stamba ka jing wan mang ka jong phi ka jing ai man sim ka jong phi kan pen he man sim yaki nek nong yalam ki jongi ba ki nang la bantre khamba na ka banta kari ban ka jai ban riu te kom ka jing penjai jai yang ilang baro Nasma berai khulai lam yang ibaro amdai tang manga pengin ai ka jing phapti ya ka jing laklai ka jing bangin wan sakani ka meeting hakani ka por tatung ina ai ka jing phapti lam baro pakhulai sibon hakani ka por te nakaliang jongki long trai hakani ka sinong te kinang ki jing pen khe ki jing priang sobha ya kini ki Rangba kinong kit kam jong parti na di baadan nang tabat Dr. Ricky nang tangidon lo rangkat hangni cuai ki samna dengan khati ki samna makin wan sekmat makin pendengnya boki bat ban ai ko moklo dekat ba kini ki samna kidang ai tu ini ai ki khapti Tawag kulai sibon na kabanta kini samna ke balai sim menta hagani kasngi ke jingai semua bah kum ka dak ba pipriang semua bah dagi ketu kedigi nong trai na kedika nong riangdo ba di ba marjan tengai ba kene ke jing priang semua bah ke jong pi kanong ka dak jong ke jing ai sim ye kini ki nong kit kam ki jing tam jau candidate ujongi so kulai sibon so sim ni ai jing thapti na banta kane program ko lengkot te hakane ka por ni ya ino kun nei ya kane ka jing pensai ya ki mat ki jura ki ba nakaliang jo ka parti pra ko mangyong ka parti BPP ngiran ban ai ban pensai sa piu pai ba te hakane ko ekonomi ba ka khat khandai pare ka sur ka jong pai pa kaban pau how to budam hai tu kendom pau tu budam kemajuan ba badan hadu bom da khoi tu budam pan i tu budam jong pra hadu bom da khoi sindon rat no kai ka jing kermen ka jing sukmen na abaya soi ka bakun ka ka som dai kom ka party ni bu pat ka jing shanya hubrei em te kai ka mon ka jong play namar ka mon ka jong play bat ka mon ka jong play se ke pher tabatang ka we ngira pandap hok ira ka kamram panle chupai pa panya tho upai pa kom uta ubang kermen scam ubaga judge punreu ke mai punreu ki consultancy ken ai ye ka jing kershan nga kom sakri jong ke mai punreu ki consultancy ngan yen hapo lok sabha ya ka ban yes yen ni sa lagi katto ka ni ki mat nan shukran nan ko ka we na ki mat khalong kom no hikai ngai i ye ka jing e jing kun samla
kumbalang mentah ke kerja kini kerja jemi ke sarkar jela ke supriang ke bos sarkar India kom badan kam baswa bagi kena habe ki ko apan pole hamte pone hu lange kita ke post graduate ki apan pass kita ke CET habe ki ko apan rom ki college ki apan pass ke CET dalam ki dap ke class 12 deke ke baca ko ki papa supriang bet khatbong ke sarkar India pat nim panse hab hibun le kumta namar kat padang krom kat padang abja na sarkar India te hab hibun le kumta kat bong ki kendra dhak ko mu be e ko ki papa andre ke susi kalong atau desi bandai kumta atau desi bancu priang katong kita haba pi pimpat lapan pembiang haba ke jela jungi empat biang kita ki test center supriang dek ke baca itu dan si buang ki kun samla ke bala hapan sange no ye gajing pule ke jongki kila du no pan beten ye gajing pule tan nomor pale nomor pembiang kita test center hagane ke jela ke bagi ke jongi ke sarkar jela kampat lapan pembiang ke supriang pat ye ke ke sarkar India kong pakai ke baca ki kun samla jongi kem samla ye ka beten ye gajing pule haga post graduate kumbaca ki kisnam banda pole nomor khapan le pan le kita sabar jong ke jela syakir jaka kiba kiwan na ki yeng kilong yeng long sam kiba jenjang